Ата энеңизге каяш айтып, зулум кылып, акарат кылып туура эмес мамиле кылаардан алдын Аллах Тааланын бул айткан аятын маани берип угуңуз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Аллах Таала бул аятта ошол ата эне картайган учурда аларды урмак түгүл, аларга уф деген сөздү айтпагыла жана аларга берешен жоомарт сөзүңөрдөн сүйлөгүлө деп буйруган.